I huzikani Instagram se ko nga mi live ye ngamedana amana traga I live join taredana so ana khutse hek leng badane mi atopa story de ta passion ni ba huziki aha me du so to main toina ha nang di story da passion ba di mi gi live ta passion le live ta passion ba siya ma thong mari khanga ai sina kan gulab jamun cha sa phanga cha sa phamma le ko gulab jamun da cha do mi gi live ta passion do e shoy da ga aduga hek passion lo ba amada request zong thajala ko da video ji ya ba ai bo sa ka mai yaw do no oh Nikita comment like che Nikita hai do Sushant accent ne ID huzik se accent ka do pra accent hai S10 hai ra kai no ai adumai na dum hai le ha ba accent body accent oil ba ko aina pronunciation khang da ba malai kai odi la khang de ko car ma khang lai da na Honda accent hai the accent hai ba tu kai odi no do accent khang di ye khang la se hang ko no ko khoi da ko khang da la se min hai do ko jo hai by one 100% I okay thank you mai se na se tha ja to ye Your accent sounds very nice, but not Manipuri. I know my Manipuri accent sucks. Yeah, the Manipuri accent. Come in, Krapabio. Let's interact. Nangalat, happy ra ba ni na? Yeah, no echo, bro. Say yes, I'm 80 kg now. Proud of it. Don't body shame me, okay? Huh? Let's not be sexist. And nobody's coming here, okay? I'll sue you. Biden. Eko chatle hai kanai no nangi rai gire eko chali sa. Engon tadi kam tagi eko chatti hai. Sister Corona se kamaina taunari ke nahange amana. Manipur da di khang de cases su yam hengale mayam na su khangam gani aduga siwei chang su dum handa de ba dum amugwang amuk nem handi average amada 10 dagi ta da su male aduna khang de mayam khara sectional la yo ko su dum yum da khara ta ga hoi baki taw da ba ya da bu di SOPs mayam na aga tawri ado no su khale sectional la Atay at otopa state ngay di ang pagreda Manipur sina hita tatar le hawai kasi kay gino khangde hoy may makhata mina da bayra na traga SOPs nga ta bayra dum curfew ay lockdown ay to ka so anam bayum do lay ni to khangde Someone commented Subi with a heart. Nang comment pao ya don't see. You have that other phone. You should start reading the comments. Or someone is saying, "Da Sushant gumi hogi subway phambado male." I yengji. What's that drama like? Someone is saying gumi ho na subway the phambado male. But is she talking about my roommate is gumi ho? Adu armani gumi ho na subway the phambado male. Mande. I use na kaya na hempel na size tumba ka lang ni ko kaya messy or ka lang yun ko at man haning is adu ki sinde lang gumi ho to pram bibra to phama lai bra sabi I di khang ni kaya phasai ko adu tra magi my roommate is gumi ho I di adu na khang da so boring yaar then get out yaar Zoom kita kan my client back na ba ma kayo man gini ko ay Mama ipak pa sila na phasabro na taga mama ipik pa sila na phasabro is a bigger face better ni magpan you can't have best of both worlds you can either be papa or you can either be baba iya ba among tanda anima utlaw ne
filter here or filter madagi sign tham or filter madagi sign tham. Amzadre. Nang comment pa jo. Can you read the comment? Lots of them are asking you what did you have today? Lunch, dinner. Lunch today kitchi ke kamyam chare ngasi kangina aduga dinner da kangsoy ga paknam ga belandri irombaga ngareng kangobaga baby fiju chai. How kuchama ka. So I was having my lunch today, and because of this gang, I had like lots of traditional foods and many items. It was like 6-7 dishes in front of me. So right after eating that, I had to shoot everyone eating like. Otherwise, after eating that, before eating that, it was just a little quantity. I just had a little quantity, and right after having that, I started shooting them. But I knew I knew that this one filled my stomach. So as soon as I started finishing them, everyone went away. Uti ki khang me pra thang ai ma tin jal e asum la ben pakora gi thomba ya adu ki khang pra sa pa sa in jal e aduga khechi ki khang so achaw sa khil la in jal ai mana do banana leaf ki mana lotus ki mana do adu ma tham jal e adu ne ai ma tham lan cha rai nang sara ga na tro how ga na tro hai vlog yeng bai ngai le ko vlog to di yamna formal mande ya deta na personally vlog nang na habi na toy no personally vlog nang na habi na tra yam to sana badi oi man the behind the scenes khara happen karni it won't be like a man ta ko live oh bye live la ke hai Sushant, your accent is Indian. Proudly Indian accent. Brother Sushant Singh Naujay, thank you. Himanta na hai ba mana pigi ba comment akoy thi mana mamang na pigi ba comment thi ba hengam dra di ba ni mag vlog pini hai mana amta thiyo ai di kya vlog nam dai ni kya vlog nam dai onda kya vlog nam dai no last following zero thamak pera hai amasu ba taw yam ngam ba ni masi taw yam ngam ba director ni ai amta thi I should take it. Nang nasai add to it. I was trying to add you that time screen the black or I'm talking here. Oh. Other ki matang do and doma le khanda. Bro ki bias se kanano BTS ta. My bias from BTS used to be Jungkook, but I gave it to her. And now I gave it to her. So then said bito e handing brother. Namulli natra. Papa nasa si ay gini na hamulli natra Jungkook to. Ay ko ibang topo dudi. Ay nalang butam di kayo no. Ay na Jungkook kasi ha ito. Nagsuga mo ba na? Ay na pitoy na to. Ay loy hello. Yeah. Pangawa. Ang dikiri. Amo ka piraw da. Hemanta nang natumain tong da nang katawa tong da net. Wala marom haita ba na. Ang haita ba ni. Ang kailan kami na mahuli. No, that Gumiho is a handsome man. Hey, Hydra. My favorite K-pop BTS is Jungkook. Okay. Char. You're so cute, Sushant. How old are you, Sushant? Good night. Ay anisura bani comments hemanta ay mamana iba. Mamay comments yaw gibra. Mamay comments yaw gi. Logan nila. Taw pa yang mga mamilita mo eh. Hi Jess, how are you? Jojo ka lege. Kamo Jojo na nga isa. Jojo as in ay gi Jojo to hi Jojo as in Jonali to hi ramen. Oh no, I friend Jonali do. My maming so Jojo ko ever ko like short term da. I na Jojo thon ki batagi na my maming do Jojo bi chat kra bane. Ako sa ko friend na Jojo ko ito.
Hi, Soma ng Blackpink da kana pangge. I like Rosé. Rosé na. Ay giso ni sura ba ni heman. Mama ay giso ni sura ba ni heman ta hayo kami do ta phang da ngai du ta di heman ta ga mathak ta le ra mani. Guys are so involved with Langer. I me ama say third chuba mo so add tawning e kha. Taro. Heman ta phang de mi nang bu. Handak narang handa mai phajaba ang pai lai sai sakhiba no pa ga je khagi nang si feel ba ya ata ma mai ka pai ba do Kanai no ho mai. Okay nang lai mo ai ngon sum hange ko Later boy. I literally can't understand you. I'll be coming back to you guys